deprasa hamkrai tei amchayo kelegi tomarokno teibo kusugo tisawi sep kahamni bisingtei joto deprasa amchai self help group beribotol ni bekhakte nukhungni sakham kaham khai tisanani tei rengmungni bisingtei teibo boskango himui sep kaham tobai thongragna nikhnai tini December sisa haikebai 11 sal nital 2024 krak sal jorawa kila cluster deonbarani beribotol bai lowaijak kaisa general meeting songsajakmani mangpli aro manjakha self help group ni deonbari beribotol ni committee ni president borong benangjak Padma Boli Jamatia khobbai TRLM ni PMC borong benang Bir Kumar Jamatia tei gila additional video tei gabang kok juda-juda tangfang adong tei gila amche ni 8 khan hai kaba 8 ta bisi ni juda-juda self help group ni beribotol adong song nai tungdi jayakari Dofani TV mangpriwo hai lamso kapan ta khok tei bokok song sini Dofani TV mangpli nai tongnai rok ni bagai tini kaisa jaga sungphai sok phaika kila develop bai khobjak hai kaba kila bazar o bazar gandawo kaisa songkreng hall tongo o songkreng hall ni tini kaisa SSG group song ni kaisa annual conference ni sing sawiman ka maika tini sungphai sok phaijak tini no program schedule longna tewi chung khoroksa ni gandawo phai sok phaijak sar bo bai chung kok sauni saitona ika satno sikango chini habanok no bakhaktai lamso hambai belai ke nyorong no nyorong channel no belai ga hambai nyorong media song no phaima jau khani bagai je chini killa blog ni je khobjak chini dewanbari class aro phaima general meeting go phaima jau ne belai belai ke paifle hambai sung mungke ma tini nangbo o program o attend khlai phaijak ingka chung kedekma romoni chung sawiman ma ke bosoro proti bosor pore mai annual conference khlai mane hamkhrai rok ni bagai abo rok no tini no program no teibe lukorok no bo mahai kok sat no ang o je tini je songsajak je dewanbari cluster bai jini second general meeting bo sobrono chung botai ge songsa lai o general meeting o ge chung je प्रत्येक बसरनि इनकाम बोसोंखा बोसोकसिनि ब्लॉग नि देवानबेलि क्लास्टार लेवल साइड नि बोसोक डेभलपमेन्ट ओंखा बन तिसाबै जों कक चाब लायो बन कक चाले पतिल जों प्लानिंग खायलायो नेक्स्ट लेवल जों बाहायके डेभलपमेन्ट बाहायके जों तिसाइट लांनाय ओ क्लास्टार लेवल जे और क्लास्टार लेवल जे एसएसजी ग्रुप दंनाय रक तिआरएलएम बाय करंजाक एसएसजी ग्रुप एबा बिओ बोसोक बोसों तमा जों नांगमानि तंख जों डेभलपमेन्ट बागै बन जों प्लानिंग खायलायो बसरब्रो tai kaisa sungnai je chung to age ni simi je no wo phaibe je self help group je chini tongko song lukorok no hamkrai khlaina ni bagu je group kha kharo lai mane aba sung no woi phai ma ke je group kharai ro mane ya golo chini kungthai bara rok no besok jorate group kha mane ya golo hamkrai tu boi man ba hamkrai tu boi phai kang ka bom hai rok nukja ka abono le tamasana जों एसएसजी बाय करंनो जे फाइने रक बनि परे जों एसएसजी बो करंलो हांके फार्स्ट जों करंलो हांके बरनो ग्रुप एटलिस्ट जों 5 जनानि बिसि जों 10 जना जों ग्रुप बताइके ग्रुप काइसा संसाव ग्रुप खाइ बरो 3 मास पर बरनो आरएफ जों रो 15000 एबा तक 30000 बताइके बरनो हिसाब जों बरनो रां रो बनि परे 6 मास परे जों लाइवलीहुड पादो जों बाहिर त मने बन हिसाब जों MCP फॉर्म फिलअप खाइबे परे जों 6 मास पर बरनो 1.5 लाख जों बरनो रां रो प्रत्येक ग्रुप इनके बनि प्लस बनि परे बो जों बैंक बो जों फर्स्ट डोज खलाई बरनो लोन एप्लाई खलाइरो बनि बो लोन साथे बरनो नाल हांके बनि जे लोन नि लक्ष्य तंनाय बनि तमा ब खाइनाय बनि हिसाबै जो प्लानिंग रोनाय वक दिरिनाय पुं दिरिनाय तांग दिरिनाय मुसु दिरिनाय बनि बरते कत बसा बताय दुकान दिरनाय बनि हिसाबै जों बनो लोन प्रोवाइड खाइरो इनके नुकजाबो जे एसएसजी ग्रुप खाय खने सिगां तमाबो खाबाय परेबो बाहायके लोन होय बाहायके संसासा ए बताय जों गोबां नुय तंसिनि किला ब्लॉग गे साथे साथे जों गतो निंगो गोबां मा जों गवर्नमेंट होयदे फेलि प्रोवाइड चाबो प्रोवाइड खायबो ताबो जों नु अर्दा निंगो एरिकेनाट प्लेट बसना जा गतो निंगो प्लेट वन टाइम प्लेट सना जा एरिकेनाट प्लेट माने बगे सना क्वाइबुलाइनि बनो प्लेट सना जा बने पुरा जों अर्दा निंगो नु किला ब्लॉग सैनिटरी पैड बो तंग अर्दा निंगो जों एसएसजी ग्रुप बाय संजा कायसा सैनिटरी पैड तंग अर्दा निंगो प्लस तै पनि परे जों अरन नफिउसनि टेलरिंग यूनिट नि तंग गायसा सिलाई मेसिन जों अदन ट्रेनिंग खाइलागो गोबां मा खालायगे जों अयनो जे डिमांड खाइलांगे जों ग्रुप बाय खाइगे जों बनो रि मा फ्लैग इंडियन फ्लैग फांखाना ते स्कूल ड्रेस फांखाना तब बताइगे जों बताइ प्रोवाइड खाइरो गtai kaisa paithao sungsunai nungta sing je loan hne sama bang jara self help group khane ne bkhakte bo maika loan rok nok supply khai abono lattama sam जों लोन साप्लाय खाइमाने इनखे तब
जों तो बैंक कायसा सप्लाइ खालायरो ते प्लास तब तिनी जे जेनेरेल मिटिं मानि एजेम मानि क्लास लेवल इन तरफ থেকে বড় লোন এপ্লাই খালাইরো এপ্লাই খালাই বড় যে लाइवलीहुड बुसुक पर्यंत लोन नांगै दं खरकसा कायसा ग्रुप बन हिसाबै जों क्लास लेवल साइड থেকে रहो ते प्लस बैंक नि तरफ থেকে जों लोन प्रोवाइड खालायरो तमा बुसुक अमाउंट डिमांड तब जों कायसा ग्रुप जों 20 लाख पर्यंत जों बैंक नि तरफ जों प्रोवाइड बरताके एंगेज खाइ कन्वर्जन खाइ ब्लॉक नि होइते जों प्रोवाइडिंग रहबै बैंक रहबै जों बनो लोन सेंक्शन खालायरो के बेलाके हामबाय सातनो पाइ थागोनि निसिन मुंसागो आंनि सिनुमुंखे बीर कुमार जमातिया आंनि बारा मुंखे तिनगरिया अम्पी आं अर्जानिगो टिआरएलएन नि होइते आं बीएमसी गै आं अर्जानिगो एक बছর ধরে আর সামুং খাইতং एज ए बीएमसी टिआरएलएम बेलाके हामबाय